Oke. Hah? Makan tapak usah. Pak usah. Kayu. Potong dulu buat kemah isi kem. Bukan untuk merusak alam, tapi kita ambil seperlunya untuk keperluan berbuat lupa. Coba. Push. Ini. Kita buat kopi dulu. Panas naik. Kopi siang. Kopi siang. Begini rupanya kopi nikmat ya. Kita main dasaran. Oke, strike. Ya. Strike ya. Kecil ya. Strike perdana ya. Enggak masalah. Bisa jadi umpan nih, umpan nih. Oke, nah dapatnya dia nih. Buat masuk nih sekarang. Ya. Oke, kasar ya. Oh kasar nih, kasar nih kasar.
Bawa masuk karang. Ah. Ah. Bayam-bayam. Karang apa? Ini buat nyangkut ya. Lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Strike ya. Oke, strike. Oke, strike lagi nih. Oh, kasar nih. Ombak gede kali itu. Lagi strike lagi, ombak gede apa nih? Dia lagi. Umpan lagi ya. Oh. Lubin. Lubin. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, strike ya. Strike lagi. Oh, kasar nih. Anaknya lagi ya, babynya, baby umpan. Alah, nyangkut Pak. Ngeri kali ombak ya. Habis sudah kayak gini. Dapat nyangkut. Udah sore. Kita cari api dulu, kita cari kayu, kita masak ikan. Kapui, kita masak ikan. Ikan apa nih, Bang? Bayam. Nah, ikan nih. Bakar si tanggapan langsung dibakar untuk malam nih ya. Oke ya, kita bakar. Nyon nanti ubu. Dan malam pun tiba. Dan akhirnya Bang Iqbal sedang menghidupkan api. Mau buat kopi majo. Ambil, kita tunggu air. Dah peduk jengkut je. Ya. Ada grape bakar. Ada bayam-bayam tutut. Taruh bumbu nih sedikit nih. Pakai bumbu Indomie. Ini baru Indonesia nih. Ya, hasil pancingan tadi kita bakar memang. Berat. Gua langsung eksekusi tuh. Masih berasa asap. Ini dah ikan belum? Lagi enak dah. Lembut.
Mantap lah bang. Ya kan? Badi. Bang Adi. Bang Adi, pengen ikut kemana kita tidak. Bang Jas. Sini ya keluar. How are you? Bang Wahyu lagi dinas keluar. Berarti ngecamp berdua bang ya? Siap bang. Wah badai. Ini yang mau kita. Buang ada bak sarung. Sudah masak. Badai. Diterpa badai tengah malam. Diterpa badai. Dan hujan lagi ya.